Like tang khuna wing thum psychorally the talk with Sorintan Howry we ka episode li welcome salushidale aje hi rim phala khai episode ng sarai da remikap da hangaw ke marama aje hi special sala khai guest akha rangru mi dale aje exclusive interview ng sarai aje interview hi yang khangru maina ithum thai ka khuilak chungkha samphangra kala rim phala khai chanpai ng sarak ji la hanglu shit ngai dale ladies and gentlemen let us all welcome Miss Shiri Lily 2025 Esme Singh Shaiza. Esme Nali show hili welcome sadale nu atam sak chung khale salala chan phai sangrum khwai rangrum khmi bang chung khaning shiko excite sala gaina leide le ini chan phai sawa ki da leide kle hi no we schedule tai chalai na leide shai chotlai na leile kha salala ach ngla thalai ra jang mi de le ning shinaye maring phat le klei chi kap dang han ngai le Rim phan le ka lam thana amra suai dei ka chot re ajui week hi hafta hi thadam bi khu travel sagazat wat ka thana le re ka ngalam thalai ra jang de le viewers ping na la chiwa mayara da khui en ning share anyway acha chan phai hi mik chung khana yang ai la gai na hon jing jing honda klaya khang sa da le jen acha ini chan phai sa mangai na mik chung kharing fa sang bang ra da shit sange en ini chan phai how pok pai me khwa yes mik chung khana na li thai sa re thailand no sot now no shim khru ping ka ishi tang khul naw jang jang da chung khamak thai la le bom sa re jen acha na li ma thamai da thai khu ngai nay kipalak to kisadle kimo may sawa ngaili kala matala gana Shiri Lily 2025 with title holder ak na we roles and responsibilities lag chunga le sari chi mathamai da theiwa ngai kari make up da no we background hi mathamai da thei ngai de le na chi teu me ka share sami lo la kai ni chang phai manga wa phai sa sai iwi aming na Esme Singh Shaiza hun punwe na in a Seville school 10th dang da tam kui laga ju the little angels li 11 12 tam kui ju the li English major in a Ramjas College Delhi University in graduate sa hui laga ri hi masters la tam mandre political science li okay laga fashion modeling a samaman laga ra crown hi la samangai right je da thongman okay no we profile interesting sak ngai sai re matai sang hai matai sang de le and are we mina kathei nali kathei hi fashion industry li thei da shan khui kala na model aksa da chatta klei tangkhul naw model chak ma klei tha da thei che no chatta klei li mi chung khan lang shan ka da le khani thot kai kho bang role model lak lang sa sa pai kala na breakthrough pioneer akalang sa da modeling li chatta klei tha la thei le je na no hi we yes lai ga tam chi wa khane ka hi industry li chatta klei hi we journey hi la ka tha kle ang chi teu me ka thei ngai le interesting sala khai industry akhang sa ki da mai interesting sa ke in a fashion modeling sa pokhi college hai ne college li fashion society da hale sai right jena ji audition wa sar ka ji sambang hai na ithum show ga tha sat maman shoot ga tha sambang maman ka full time sa to in a graduate sa hai the Spanish language course patama jena 1 year Spanish language course kui laga Spanish ram tu thei pa ba mai jena ji ko bar ga e Vistara Airlines lakshin ga flight attendant sai laga covid rada hai na ju thele iwi are colleagues being there son of being there thada modeling hi serious sa kai khuro da advice me mama jena covid ra hai na pandemic ji na agency apply sa we ju na iwi aviation job ji thai ga ishe agency sign up sa ga ju the full time modeling how po kai ne ka thada glamour industry jim ne ka kuchot va chotra ge competition mar right ka na thar kai sa ha rewarding sai itum na movies ka thai thai jira mu shung we ka jiwa ka ji ja khlata na mix sang tung ri le ba bam right jena okay shung har ji mu shung ka ba rewarding sa yes and we profile hi na jiba na ot ku chung khala side le and then very versatile talented sala gai na thei le arina na khang hi ang ga na mia khana akhmang le makhar chin na chung kha sad le so very very interesting and then na khang tha da very challenging mi gai khana pai ke na thei sa lo pai kha na hard work sa khai na khang ra khai ji like you said very rewarding and then ju achieve la sang phang bo bam le da shan khui le okay aran na chi tha da samo man de le la ga ari Miss Shiri Lily 2025 fi na khyo wai na contest ung sa klang chi thei ngai
Miss Shuri Lily 2025 타다 문우이를 가이나 pageants ka tha ba yang isha Okay. ba na ra ya Miss World, Miss Universe, Miss India ka tha broadcast sare ko TV ra isha jon in your room re khanga mir ga alarm tha ra set sami jena tha da gunui ga ina ba align sai sa mai de Okay. laga ishi khongai na ping family na ra khang tha ga luingai ni atamri e kachang tha da chet mang re ga e ram sat sa kai da Oh. beauty ishi beauty pageant atam chi jena isha ba na 그동 나라 소이다 하고 이모프니용 내 그다다 그동 하지 align 사이 돼. 그러니까 이런 정례도 없는 삼네 그다다 이샤 존 or you supporters being the try 살로다. Okay. 그 정례도 없는 삼네 그다다 last minute 이다 apply saying us the you re calling 아라 해네 다 Okay. feeling 아 gut feeling 제나 이다 try saying us Okay. 이다 try Iwi sole purpose wi wangai na jila jika katay od la lay tada la ka ka jang sa do. 이제 어드범레이 사다다 Okay. one month not 1 month 그장 합다 아가 크니시가 off lay 사이다 the Shuri festival la after 무슨 영향이 Okay. 심웅이었다 apply 봐 First time lo mo festival hila. mai Okay. offline 내나 online audition 미상이 사이 아리 Miss Shuri Lily audition 제 लगा तदा response 너 그다 사니 그 일로 pageant 무슨 영락 그런 아이다 Hila first time la. first time 네 Oh. 제가 무슨 영락 그런 아이다 일로 그다 사니 그이다 तदा मणिपुर उंगदारगा result ची shock ना हुए जेना क्षणजोन संगुप सराय पर तदा ही दारे दम थे सामदा Okay. No wang hada no we journey hi younger but very interesting. You know as you he first time state level we pageant a beauty contest ang ka khuila song phang de lai na thang cabin crew la Syra modeling la no master la tam de lai very interesting unique sala khaing sad lai okay chung ka thai khuli sidra aru ini chan phai li da shan khui da lai ara na na pageant hili ungajang hili Miss Shiri Lily festival we achkum hing kai khangain ga sa da thai grooming we and how pog lagan to ni tam khami experience ki tyo ka share sang sangai ka da salak do maram ba mi gu chung ga hi beauty pageant li wazangai matha da mathaim da ma jang thleng da lai wa or kala kai khana chang thai gi jiping hin la matha da mathai thu gi da ma jang khu la lai da lai ka da experience da chu we contest si experience ilo pageantry hi kata hare jing bathe to the kata da mig de compare sa atom da kata hang sa ni krem team ne kai yu wang wa ring pa na ta da apply sa da me na ashina why Miss Shuri Lily da ashui online audition atam ring hane okay jena in a way answer ji ta da I hope it's a life changing opportunity that answers hai wo 제가 지다 봐봐 뭐 다다 그중에 이나 이리 사이에 질러 먹태를 덤퀴 다다 이시 contestants 그때 이빙나 제가 다다 미 아톰 위너를 검타지 아톰 남태익사 미그데이나 다다 이동 share 상록 설가 다다 ringpa life changing opportunity bang sai okay laka issue je 6 days grooming sessions hai laka 7 day na issue main stage event laka issue grooming session je issue every morning workout ro thi sai breakfast la itum thar ngai nang ran mi okay laka buffet every day morning evening breakfast oh laka chili photo shoot ke tha sa sponsors ka thara laka ithumi chang thang zek grooming instructors la mentors la chunga rapabam oh laka thada muthui sang rakai thada experience che Okay. laka ithu 6 days grooming session jili ashina 60 points marking je juena sane je da ithum lak sa sa dong je ithumi narrative 60 points ga 60% 60 points out 60 of 100 points out of 100 okay the itum grooming session lagai to me subtitles ka thajira thada judge ping ra rabam miss pujai lang bam ra Mr. Song Shimrung sung atum ra ga itum me coach sabam je thada itum dong re observe sabam atum okay thada interactive sessions ka tha khang ga
Mr. la chi da ka pong se ring phar wei no ari hang da le ji mi ba na hang shok ta le ka lan no experience yo enriching sala ga in tate le ka la kana na important sala ga point a ka chili mention sa le 60% of the point 60% I mean 60 points out of 100 ji ni shi chi grooming sa adam chili yang ai re ji ba chi mi chung kham thai sa la bai so it's very interesting ara kham ta khana na title quick hai Miss Shuri Lily 2025 na title quick hai na expectations or how confident were you before joining or even during the grooming session na title ko hui ka thada feel sali do expect ba masa samne ka migjong na la support masai right like a mag thibing na support sa thada the enriching thanai itumi mi bing le ning shi la thada kana la le shi na ye le shi sang na ye like a e khong je itumi pageant walking na modeling walking de ye jen e ka za drum the muza thai samne like a issue contestants being with a child experience lo zang khai chung le title holders so chung ra zang ba me jena confidence lo kdeo no neo okay jena ka athum la tam se the competition je healthy sa ga na like ituma answer sa ji da straight to the point answer sai athum the question han ka pageantry right ka ba kdeo da बताई संग exaggerate sarga answer saro tikthar tam stable bum issue title holders school mati ga phanga mai title holders mati ga phanga jang de issue je competition de de na ya chena tio ba expect bam sa samne ka athung la itum le thar ga na train sa bam athung nui mai la jang ba mai ka athung tham thar ga na guide sami okay fine ari hile in a yari chung kana or me group kai ka individuals kai kana comment sa da le question sa da le la tyo khang han ngai jin le ara mai itumi competition sa ge da mi chung ge opinions and ideas ngateng rock share de le re itumi mi gen li itumi na ka khuili sha khuili ngateng rock ge da ha kai kana no title hi deserve from sa mai de ki la khang tu la le ba bam de le chi ari mathai khwa la chang sala pai ye a thang khang ta example sa da 60 points siwa intum grooming atom ni yang hai ri geology example sa da jisli ka thak le chi mi chung ma thai la judges wing da thai khain da contestants wing da thain da ka ara hi tha da hang da klei ping hi le na ka tha da comment sangai ki mai hangai na deserve sa mai te da hang ping hi le judge clay mer later clay later la hangai ka in a khang da grooming sessions chila important sa like it will stage presence china 10 points like a crowd engagement 10 points question answer 10 points like a presentation 10 points the total of 100 points ne okay jena overall young la ga na ma thang mai thwe de na ka sam phang khai lam ning la sta ka ai ji ba the judge tu re ka da 이거 키가 comment 뭐 상하임네 그 다다 judge being the decide 사 해지 이나 미위 살라 이위 supporters being the 사다 comments 와 사례다 시다다 시상의 pageantry level 강자네다 이위 seniors being the 항해지는 다다 이거 indifferent 사이 그 다다 이시 아바 family being deal sensitive side okay 돈바 okay all right nana ning haglai ni sang han gag mi chiring phai ning she kala ning aim thalai hang mi khai je ke chi ga than na li hada mi pai shi da le sa le kha I think they will cool down now and then gang tha da judges khle hi ithum opinions ga teng rock ser ga da athum na everyone's behalf aina just ha mi ron na da khle nei chen na athum na judge mi khai judgment mi khai le tum respect sa se kala tala ga na hada opinions ko ting rock sala let us agree to disagree le hose ning share laga aka in a han ngai lu shi na ari hi tyo mai ka yaru ina han zek da kle hui rata je na hilang han thangai mi kai kan la na li no way identity umaram di la questions kha sa da le na hi imaram nakla ga chi ka thau la je na ada mai
athum hi khi ignore sao se de la pompai khat sa la ithum richu na ka sa serao jogi da ithum akhaina ka hangmi khangrok ji la phani ka de la mutuk la ga na han ngai chne hi thadan na li tu da le li no wi wang la no shim khur wang la teo me ka emotionally mering phala le sala pai ning mering ka phala ka athum li khamathai ne address ak mi hi la phani ka dam chuk la ka khang han nei je na hi da tu da le ping li na ki khang han ka mi ngai le sarala May thada ishava Delhi na ne Rajput na ne ishava na tangkhul na ne jena itumai li prasanga hirir gai da iwa identity wa khigre ila shengla gai the mi dei nam the sala ka ngunwe gai na hida da discrimination joli he face sai da the khangja ra sa ning ra hagra gai thada ke ja khla da khigre ji the da jeda atum nam tu la kim tam ne ba. Okay. Yeah, ning hagline sa accept sami hai chi wang ning she as me and then arwi chatwaki da klehili I believe arwi itumwi ngachaili la ka jithan misunderstanding lai sa ka wa itumji phaptang room gui la ka arwi through this interview hi la itum phaptang room la ka na thumli hate comments ra da klela suitaw ru no phap ka ta chi le ru nu chi la hangsangai ning share arana as the Miss Shirley 2025 no we roles and responsibilities lak chung kam matai sang de leira matai sang marau de la khui de le jinguma ka as a title holder no activities lak chung ka le sare jen mi chung kan la ala na hi as a role model khyang la yang ra kala na you're not just as me anymore na hi Miss Shirley 2025 ni and title holder ak sa no we ka sa khwa lak chung ka yang la bai jen no we thai ka khui li no we duty no we roles and responsibilities si crowned Miss Shirley 2025 aksada kimo mai ka da le samrau ka da chat ba mrau li expectation hi Hivam te thre ka ikla ta na sa ngai luk chu le sa mi ngai ni la tha da sa ngai okay la ka future hi ka da ha to continuity of purpose nei da hangai jen tha da yurli la tha da shuri li la tha da chui a mi ngai na ground sa sai da chi la tra sa mi ngai jen everyone la tha da ngzek mo man je ki sa ba shi kre da okay la ka ari rakra September li Miss International Friendship International da China li sare le de jena jila represent sa vai le oh jena thada rama man ka thema man ma right ka the inspiration ava sangai okay great national and being yes the important salak tele inspiration sa the role model sa da sangai le ji ba jena ishi tangkhul nu hi community hi li nana khanga chei akhala akhmang la kha hangsangai or khni thum leila la hangsangai ithum ya pom hi li ithum mi kumo hi li kachi ka tha khanga chei rang sangai do or through your participation na jang la ka sak paila masak paila kachi ka tha achina na title holder ak sa da noi atam hi li khi sa pai mraw li khi sang sangai li do e we kyang observation ai na yang ko issue we tang ho no hi khok khok sa hi mlem ne support sa hang ro kim lem ne mia khana achieve sa ha ji hunda ngai cực tóm hi mất ngam da chỉ ba ji cái chuyện sáng nay okay ta da cực tóm hi lấy cấp ham ai okay yeah very nó realistic là thế rồi Tiêu okay okay yeah hopefully no we mangai na la he changes it tiêu mang la ra sa no da da anana interact sa lila programs and events ka lila da no mangai la ji sang phang shop sang sa no kala akha hili glamour industry hili sun la gang han ngai itumwi society hi conservative sala ke avava chung ka itumwi naw ra bi mi hi industry li changi ji skeptical sala ga na khui ya incidences kai khu wang lang sa sa pai example sa incidents kai khali fame hi ma tha da handle ma sa ra ma da itum ga te hangai na itum morally takshi thui hai la le ogi da athum thai ba sin ma jang sak ngai la le jena arwe aspiring upcoming models chirono or beauty pageant li chang khangai ping glamour industry li wa khangai ping khani thot ping li kachi tha chan pau tips jo sen no showing advice and suggestions mi ngai kala awa wa ping li la hi thane ji ji tyo me kha khamang si thengai li muram ba ba khama tha shong lo chung kha le sam rawe chen hi wi area hi la tyo me kha share sang sangai ka tha ka phar do ji
나는 강 다들 glamour industry 다들 glamour 마우닝 네 다들 너위 hotkh나 너위 dedication 那个那位所脑东西人中个嘞，他的所脑为 importance 是为同 real life 人个 table 吧没，啊，是跟所脑这些个 or 没他个那同人没他吧吧 or 这些吧吧，这呢这把这样式个 glamour industry 吧，整个这个 Okay. 这个很推白拉开 industry 吧 industry 呢，个种在些，这呢啊，当看他的那个都东西嘞。那mình thích chụp cái và thật rewarding sana ấy cái là người đó và dân cái và số nó người đó lấy cái chỉ có cái paying phục by chance lấy Okay. cái à bà hàng ngày và support sao rồi hàng ngày chỉ có ít hôm cái đó self belief nó lấy đó chỉ là à bà bên là mức độ cái ít hôm mang là degrading và sai thật demotivating sai rồi chỉ là cái đó lấy cái confidence sao mày cái confidence important sana ấy trong industry li cho nên cái gì đó shit sang là dedication hard work healing sang ấy chỉ ba important sa cái số nào hi chỉ là main highlight Okay. cái Important salak lên. mày ở mày nên khang thà được action John sang à và bên sang ngày này sao cái modeling industry rồi học cái industry này nên là 너희 ከም는망 너 하망 다살라 주의망라 모델 사바에 아방 다살라 페방 다가 페방망라 사바에 제너 스코프 중에 어른과 inclusive 사나이다 height 명 리터에 size 명 제대로 opportunity 주 타르가이나 grab 상상네 Okay. Mi mà thấy sao chúng là share sang mi learning share. Nu gặp nên le, ishi tăng khu community hi with potential mà lấy đó. Mi cái na ai chỉ tăng khu nào bị mà khiết thế này đó, or confidence mà lấy mà đó, or itu mi tiêu ấy đó, anh ấy nên khang huy li, anh ấy tiêu mấy cái breakthrough sang America, hi hada lấy cái ishi tăng khu nào, tại lại connu thought bình hi, anh ấy glamour industry li, ning sang đó lấy chúng cái thấy with the advancement of anh ấy tụi mi social media technology hiện anh ấy chúng mi là theo with personally individual pa jina hot khana la jang de lai ka nu thei khuli hi potential ma lai do ka la hi potential lai ka wa ka thada ma tham mi da harness sa paira potential và lấy khai itu we as a kill the pura Indian face athum da Indian face jowe ari North Indian face liya itu me modeling industry right ka okay laga itu me wa kui mili wa North Eastern face or Asian face the whole way chena demand la ngatai heng en le babam laga itu me as a ki ngatai distinct sana ida of course potential ba lai nai ka itu me confidence mak le ba hina kdio chỉ issue work on sao là cái đó nên khang đó social media hi important thế này ở hơn cái chung cái modeling industry modeling agencies bên hi khi Instagram ấy là mi chung cái phá huế à thông models bên hi cho nên đó practice rồi mirror thay li practice rồi nó post cái sao là cái social media làm thay cái active sao or à thông reach out sao bay à thông page cái thay li cái bài cái này là sắm bằng bài ở này mà okay cái consistency chỉ vào cái cho với dedication hot khăn hạt đúng rồi okay ning share ara khanau question ne yui khanau question ishi tang khu ngala nau ping li particular sala ga nang han ngai ba hi ari example na je khong sang cha de le chong khom ga bai de le which is very thada na na khang bai na la kham thalam tha sang de le ye cái lời ta đây thùng identity cái ta tag along cái sao gì chúng ta có nào li mà thà sang mấy car gì này ở đây là nào là nào cái chỗ sẽ cái chất cái car cái gì đây li ít thùng mi roots ít thùng identity hi điều mấy cái không lại ta được thấy cho nên hi ba hi na as a tăng khu là nào cái sao đó ít thùng mi hi ta được là nào bình hi li khi hàng ngày li mà rong bao ở đây hi identity là important sao lại cái leo một cho nên hi thâu im ta lại là glamour industry li chặt thuê cái vậy hiểu hi tiêu mấy cái attachment hi cái smart hada thấy chân hi ba hi we maram hi tiêu mấy cái comment sao mình ngay ra sao mình này chỉ có iwa red carpet events lấy là iwa tăng khu dress sang mà show này là cái mình đông là compliment sao bầm cho nên iwa tăng iwa cái chân cái cho công sang
이 콤심을 성자 저지 제나 미중 그나 아미크로 다다 그 주인의 크리에이터 다다 라가 아무 다라갑 쿠이 제니버 그저 only promote was sababame in a iron laser tsala 이 그존 샤브나 지다 성자 조 바이로다 항아이다 이름 탄도 두바이 성거 미빙나라 대가 링파나 땡땡나다 대고가 다다 라사즈 검 타나에 직타 항법음에 제나 밤다운에 그바이나 미빙와 기획적에 그 리버 이시 땅쿠비 존사리림 담에them 되네 mature horjamri 다다 stand out 차라가 crowdly 성자 차라 땅쿠비 션존히 horjamri 다다 아믹 연퀴라가 제나 이시 성록세 이시 promote 사세 이시 이스믹 늘람 타가이나 promote 사에 like ishi Delhi kalla ana itum like invite sababom jena sangwa like ishi top designers being Rahul Mishra rong la tada rang ninga khmor makar ga yang babam e shak saji jena top designers being nam sa tada appreciate sa ha khwain to we own ina appreciate sa ji khaji tada question sangai okay important sala kai issues raise ham mi er nan la ning shi mi ko tong ji thai jin ko yar na misunderstand sa wa shi tang khong la nao ka chung kha sang za da thai bu pom me ka kai khna na khang tha da sang gi ji I thung khla da mu sang mi ka te ba sak mai da khui la ga sa khai la tha da teo wi da importance ya pray now being wang ne jikha ka hang la le bom okay ka sang ila ge ning la sang ila ge right okay panare as me ini kharjan sa da chung ka thei khwe re more importantly ini kharjan sa li na la ani hakla ga na ning am thalai na from until now thalai kharjan sa mi ring phai ishi aru ini kharjan sa hili you questions being wachi li kubara ka khamata khanaba ara ya really na ka chi ka tha chan pao mi khangai or hang khangai le khawa ara na chatwa ki da le journey li na ka tha da ya ruwe na ngrum da otsak pai leila to me support and to me cooperation with bangla or achara shung da li ka to mi khai na with supporters being fans being la chung ara no fans lam tai sang khain da and to me address sa la ka chi ka tha chan pao hang khangai le khawa chi kha hang mi la Miss Shirley li muzang rang ka kamdur mom na thayang sai 제가 다다 ya really ningshi hangai ningshi nai laga 다다 sport sa mi gdong mi important sa kai laga itumi confidence la boost sa mi jena mi gdai la imam ning sa la ishi imaram wi mi 그때 platform leader 살라이다다 좀 미 support 사밍 록세 이제 항아에 닝시날 ning share as minale no schedule tai chalan le salala show hili accept sak mi wang kala ma tala ga na ara athang khang da ithum khani thot we role model la khang sa da ara na la no journey hi challenging la samwi li lo ba ye ka sala na accept sala ga ara questions ku chung khana li ra sala na nam thalai address ha mi khai wang kala ithum tang khu wang ithum khani thot bi wang da concern le la ga na share sam khai chi wang la ning shi kalam tala ga na ya ari hona tam hi ning ga teo bi wang ok thu shi la gre thalai hang no ji ga wai thum social media literal ga sa hate comments ku chung khala rai le but then na acha easily da handle sa da le thai la ga la ring phalak da le athum ji mi chung khana mai ithum mi ko mark sa da company ning jang muning jang teng ro ga wi da ji da hang da le sa but then ignore sa say sa bai bing li ba tu kham tha khui li khui bai je khui se kala no we matai khmei ba na sa ba ki ji ba journey ba ji focus sa ka va se and then na Miss Friendship International ji yang China ji ba ji focus sa se ji ba ji best wishes me the no preparation na sa ba ki psychology chi mi ping na lai thum community na la na lim thalai support sa mi la ga chi ba khuli shi sei ji hangai ye no preparation li ma hai mai ro no kala na as the reigning Miss Shirley 2025 mi chung kali inspire sa la ga ithum community li no we ba hain la contribute ku chung ga sa la ga na ga tha ma thak mai mi chung mai da la shok ro no chi hangai ye ning shi li shi de lai kala best wishes mi li shi de lai ga is mi na le 닝시날 또위 강한 내줬어요. 기억사니 그러니까 상하이 중간에 제나 너tum날 ideas lay or collaborate 상하이 그 일을 reach out 사바이 닝시날 ning share as me kala aj
episode hi yang mi khaya yaru psychology learning shi chung khamili shit delaye aja mi shirili 2025 as me sing shaiza li chan phaisa laga ithum chung kha theising ko kuisam phangai re awi journey a khipa kala an khi sangai le khi sarag je ithum thei kuila sam phangai re kala mtala ithum community wangla mtala ga ithum awa kala naungara hi we industry chat ngai da clipping wangla our experience share sa laga advice suggestions la mere ithum wang theising ko kuya theising kui ba chan phaya khang saira da shit sangai kala ari chan phai ga hi le ithum yes social media le ari hon tiomo mai da controversies sensitive sala khai ithum discuss la sababam da le comments ming rock da le ithum starting from the judgment to the identity chunga hang rock da le chen ithum la as responsible sala khaya tangkhul naung sang sangai whatever you say you comment hila mia khopa ji we surely la ithum imagine salaga hang khwai sa se iwitui shikichin no witui shikichin hi jackson mai se in hi ka hangai na mi ba jin ki feel sa ne klang jili tum chu khwai sa se khamathai na sak phai sa se and then itum khipa li rno itum individually itum mili ngunta khwai chak shi khwai chila ma sak phai sa se ka tom thai mai khwai sa se itum ko tong hu mai ne kala arwi itum chan phai sang rum khai itum special guest is Esmina Miss Friendship International represents Hakida Ladele Itumwe community we live first time Nasare individual level and me now we Kate Vaire ka Shinauli first time Nasare itum utmost support and cooperation there tar sadly itum support milaga chilila maya khwaijila samili shit say kala ari hang thada as me welcome sashon the lane to ideas na to suggestion alla ideas see welcome sashon the lane itum na kamthaini mi say kala athang ana share sa khai itum community kokasa say kamathasli khangka say khunta khwai we ningchuk chi mazang rok say chi hang khai khuni thot ping beauty glamour industry hi scope haglagan leidele ka responsible sala khai individual khang sarali na ina sayon bayon hai ka wa chakshi ka pai industry lang sadle ye jena mature samai se decisive sala khai milang sa se kha tha salala decision hi makhui pha se thakna makhui se ithumui senior sping industry li chatta claping kharnau ping le kharjan sala ga hi that le ko chi ga shok chang ji thaila ga sak vai sa se ithumna thak mai vai da kalang thum da sak vai ga sali chakshi pai chungkha leiko kala chakshi la shokai re jene ithum sharwai se aru hon him magpali ta jang pai la khai atam ne jiwai na I section la kai na ithum social media like singer no ithum beauty glamour industry wa jang lo section line wa jang sei chi khnau sa da hang hai ne ithum psychology ning share next episode le sam shall shit say